салом дӯстон, барои дастгирии канали мо дар силкаи зери навор буда дароед ва 6500 рубл кор кунед. устоду мега ки шумо хуш омадед дар пай севара. ай Шавкат, ба ту ташаккури зиёд. ту вақтҳои охир ин қадар меҳрубон шудаӣ. акнун онаи зонафро нишон медиҳад. вай, ҳанӯз кӯчидани ман ба охир нарасидааст. ман омадам ки ба аҳли маҳалла салом гӯям. то боздид. хайр, то боздид. то боздид. бодиринг, калимаи шаҳодататро арза кун. аз фаласофилин туро интизор. ака ман чӣ гуноҳ кард мебор фаҳмонед алиё бародаро. гулдастаро барои чӣ ба севар додӣ ҳа? охи ман чӣ медонам устод, ман хиёмае ки ҳамонро метиёхи дар маҳаллам. як чиз мегӯям, маро фаромӯш накунед, пазмон шавед. телпак, агар маро ёд накунӣ сарато қоқ турош мекунам. инҷо биё асп даҳон, албатта мо туро пазмон мешавем. пазмон шавед. ҳар моҳ як рӯзро ба ту мебахшам. ба чойхона аз тиреза зада медароем. шӯхӣ мекунад, шӯхӣ. ту шишаи тиреза гуфтӣ, ин устод ҷумъа куҷо шуд? мо ӯро дар даруни рек фаромӯш кардем. худо туро назанад. чел маро фаромӯш кардед. чел маро фаромӯш кардед. танҳо саломӣ маро ба ёд овард, вале афсӯс ки ӯ ҳам меравад. ман дар ин маҳалла акнун танҳо мемонам, ҳамроҳи одамоне ки қадру қимати инсониро намедонанд. ман акнун чӣ хел зиндагӣ мекунам? шумо охир маро зинда ба зинда гӯрондед. лаънат ба шумо. саломӣ, ба ту роҳи сафед мехоҳам. хайр, роҳи сафеду ту дар ҳақиқат зиндаӣ, мисли шашлик шудаӣ. хайрият ки як таксист. чойи махсус доред? чойҳои ин ҷо аз худи чин меояд хонум. ин хел чойҳоро дар ватани худаш намеёбед. ҳамин хел, пас биёред, аммо дар як финҷон. хуб, хоҳишмандам, ба ман як финҷони дигар чой биёред. худатон дида истодаед мизоҷон дар навбатанд. бубахшед, ба ҳама яктогӣ чой медиҳем. ман раиси маҳаллаам. барои финҷони дуюм лугот дорам. бале, албатта шумо раис, лекин баъди соати 21 то соати 21 ба мизоҷон ду чой дода намешавад охир. хайр акун, ман раис да. одам ҳамин хел бисёр бовар мекунед хизмат расонда наметавонӣ. маро нӯшиҷон. мизоҷони муҳтарам, охир хурдат бошед, чоятонро марҳамат карда бароед. мизоҷони дигар интизоранд. то рафтанатонро меистодед. охир хайр, рӯзи хуш. боз меоед. тартимотро бори дигар такрор мекунам. ҳама ҳақ дорад ки фақат як финҷон чой нӯшад. лекин ман мебинам ки бисёриҳо талабгори дуюмин финҷон ҳастанд. кане як касе дигар гузарад. марҳамат. илтимос, навбатро риоя кунед. устоду мега ки шумо хуш омадед дар пай севара. ай Шавкат, ба ту ташаккури зиёд. ту вақтҳои охир ин қадар меҳрубон шудаӣ. акнун онаи зонафро нишон медиҳад. вай, ҳанӯз кӯчидани ман ба охир нарасидааст. ман омадам ки ба аҳли маҳалла салом гӯям. то боздид. хайр, то боздид. то боздид. бодиринг, калимаи шаҳодататро арза кун. аз фаласофилин туро интизор. ака ман чӣ гуноҳ кард мебор фаҳмонед алиё бародаро. гулдастаро барои чӣ ба севар додӣ ҳа? охи ман чӣ медонам устод, ман хиёмае ки ҳамонро метиёхи дар маҳаллам. устоду мега ки шумо хуш омадед дар пай севара. ай Шавкат, ба ту ташаккури зиёд. ту вақтҳои охир ин қадар меҳрубон шудаӣ. акнун онаи зонафро нишон медиҳад. вай, ҳанӯз кӯчидани ман ба охир нарасидааст. ман омадам ки ба аҳли маҳалла салом гӯям. то боздид. хайр, то боздид. то боздид. бодиринг, калимаи шаҳодататро арза кун. аз фаласофилин туро интизор. ака ман чӣ гуноҳ кард мебор фаҳмонед алиё бародаро.
گلدسته را برای چی به سیور دادی ها؟ اوخی من چی میدونم استاد، من خیومه که همون رو میتیوخی در محلم. استاد میگه که شمخش اومده در پای سیور را. ای شوکت، به تو تشکری زیاد. تو وقتای آخر اینقدر مهربان شده ای. اکنون آنه زانف را نشان میدهد. وای، هنوز کوچیدنی من به آخر نرسیده است. من آمدم که به اهل محل سلام گویم. تو بازدید. خیر، تو بازدید. تو بازدید. بادرینگ کلمه شهادتت رو عرضه کن. از فلسافیل این تو رو انتظار. اکا من چی گلو کد میابر فهمونید علیو برادرو. گلدسته را برای چی به سیور دادی ها؟ اوخی من چی میدونم استاد، من خیومه که همون رو میتیوخی در محلم. استاد میگه که شمخش اومده در پای سیور را. ای شوکت، به تو تشکری زیاد. تو وقتای آخر اینقدر مهربان شده ای. اکنون آنه زانف را نشان میدهد. وای، هنوز کوچیدنی من به آخر نرسیده است. من آمدم که به اهل محل سلام گویم. تو بازدید. خیر، تو بازدید. تو بازدید. بادرینگ کلمه شهادتت رو عرضه کن. از فلسافیل این تو رو انتظار. اکا من چی گلو کد میابر فهمونید علیو برادرو. گلدسته را برای چی به سیور دادی ها؟ اوخی من چی میدونم استاد، من خیومه که همون رو میتیوخی در محلم. استاد میگه که شمخش اومده در پای سیور را. ای شوکت، به تو تشکری زیاد. تو وقتای آخر اینقدر مهربان شده ای. اکنون آنه زانف را نشان میدهد. وای، هنوز کوچیدنی من به آخر نرسیده است. من آمدم که به اهل محل سلام گویم. تو بازدید. خیر، تو بازدید. تو بازدید. بادرینگ کلمه شهادتت رو عرضه کن. از فلسافیل این تو رو انتظار. اکا من چی گلو کد میابر فهمونید علیو برادرو. گلدسته را برای چی به سیور دادی ها؟ اوخی من چی میدونم استاد، من خیومه که همون رو میتیوخی در محلم. استاد میگه که شمخش اومده در پای سیور را. ای شوکت، به تو تشکری زیاد. تو وقتای آخر اینقدر مهربان شده ای. اکنون آنه زانف را نشان میدهد. وای، هنوز کوچیدنی من به آخر نرسیده است. من آمدم که به اهل محل سلام گویم. تو بازدید. خیر، تو بازدید. تو بازدید. بادرینگ کلمه شهادتت رو عرضه کن. از فلسافیل این تو رو انتظار. اکا من چی گلو کد میابر فهمونید علیو برادرو. گلدسته را برای چی به سیور دادی ها؟ اوخی من چی میدونم استاد، من خیومه که همون رو میتیوخی در محلم. استاد میگه که شمخش اومده در پای سیور را. ای شوکت، به تو تشکری زیاد. تو وقتای آخر اینقدر مهربان شده ای. اکنون آنه زانف را نشان میدهد. وای، هنوز کوچیدنی من به آخر نرسیده است. من آمدم که به اهل محل سلام گویم. تو بازدید. خیر، تو بازدید. تو بازدید. بادرینگ کلمه شهادتت رو عرضه کن. از فلسافیل این تو رو انتظار. اکا من چی گلو کد میابر فهمونید علیو برادرو.
گلدسته را برای چی به سیور دادی ها؟ اوخی من چی میدونم استاد، من خیومه که همون رو میتیوخی در محلم. استاد میگه که شما خوش آمده در پای سیور را. ای شوکت، به تو تشکری زیاد. تو وقتای آخر اینقدر مهربان شده ای. اکنون آنه زانت را نشان میدهد. وای، هنوز کوچیدنی من به آخر نرسیده است. من آمدم که به اهل محله سلام گویم. تو بزدید. خیر، تو بزدید. تو بزدید. بادرینگ کلمه شهادتت رو عرضه کن. از فلسافیل تو رو انتظار. اکا من چی گلو کد میابر فهمونید علیو برادرو. گلدسته را برای چی به سیور دادی ها؟ اوخی من چی میدونم استاد، من خیومه که همون رو میتیوخی در محلم.